de mi ilusión. Sé piadoso con mi amor, porque no sé finir, porque no sé callar, porque no sé vivir. Għal darboħra l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali saħret bil-mużika tagħha taħt id-direzzjoni tal-Maestro Brian Xkembri u bis-sem tat-tenur Joseph Calleja. It-talent Malti brilla f'serata fiċ-Ċentru tal-Arti Beaux-Arts fi Brussell li markat il-bidu tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. F'serata mill-isbaħ fost oħrajn indaqqu La Donna Immobile ta' Verdi, kif ukoll Knights of Malta Ballet Suite tal-kompożitur Malti Charles Camilleri u l-kebbies tal-fanali kompożizzjoni tal-Malti Joseph Vella. F'din l-okkażjoni il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca tennit li dan huwa żmien ta' sfidi li fih irridu nsaħħu l-valuri Ewropej u d-drittijiet fundamentali tagħna biex nissalvagwardjaw il-valuri li nożżu, jiġifieri ir-rispett, is-solidarjetà u d-dinjità. Tkellmet dwar is-sejħa għal policies effettivi li jilħqu partikolarment lil dawk l-iktar vulnerabbli biex il-ġid maħluq jasal għandhom ukoll. U rrimarkat li fost temi oħra l-immigrazzjoni għandha tkompli tkun indirizzata anke jekk is-suġġett mhux dejjem popolari ma' kulħadd. It is our duty to ensure that respectful dialogue and effective inclusion triumphs over suspicion and fear. We must be brave and we must speak the truth. Dan kollu bilan li l-poplu Ewropew minkejja d-differenzi tiegħu ikun maqut iktar minn qatt qabel u l-membri u s-soċjetà jilħqu il-potenzjal sħiħ tagħhom. Let us continue to sustain our European project by working together and putting all our efforts to ensure respect, dignity, peace and well-being for all in our communities, across our nations and within all of our European Union. Il-kunċert li segwa u li beda bl-innu Malti serva ta' ambaxxatur tajjeb għal pajjiżna bi kwalità mużikali mill-aqwa li waslet għal 3 standing ovations. Fuq kollox kien kunċert li jenfasizza l-identità ta' Malta Maltija u Malta Ewropea.